Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Betawi Fishing. Semoga semua pada sehat ya, cangkingnya babe. Malam hari ini gue mau coba mancing di jembatan Sobirin. Di bawahnya gue resep aja mancing setiap di bawah jembatan pasti karena banyak. Gue ditemenin sama dua teman gue, Pantar, Mamet sama Kamal. Tadi gue baru nyeburin, udah dapet satu, mantap. Mudah-mudahan bisa dapat banyak lah, sekarung kalau bisa. Ikutin terus, pantangin terus di Betawi Fishing. Wis, mantap. Strike perdana. Wis, keting. Keting. Mantap. Mantap. Close. Hah? Tuh ditarik tuh. Strike lagi nih. Strike bosku. Tarik. Strike kedua. Nyari dewek soalnya gua. Trik bro. Sambut mancing orang. Sialan tuh, soalan lu. Dapat mama baung gua tidur, tahu-tahu nggak ke video lagi, sialan betul. Tuh, mantap bener. Kayak gile. Lihat gede banget. Sekilo kayaknya tuh. Gue lagi tidur digangguin, suruh lepasin ke air. Nggak sempet ke video. Kalau gue tidur, aduh, mantep. Bang, foto gua lah. Makan guys. Ring. Lauk naon nak? Caung. Caung. Caung itu mah, caung. Caung apa baung? Water Mamet tuh. Caung. Si caung itu bukan baung, si caung. Oke, mantap. Mantap. Trek ketiga. Ini apa nih? Outlet gablay. Mantap. Aduh. Strike. Halo. Goreng.
Oke, kita tunggu lagi. Woi, pas dekannya.
Nah, gue udahanin dulu buat hari ini. Lumayan hasilnya memuaskan. Dapat babon 1. Blak. No. Tap. Tuh. Udah gede betul. Oke guys, sebelum pulang kita strike lagi dulu. Oke. Sebelum pulang tuh, padahal mau pulang Mau pulang nih. Capek lu, capek ngasih ikan, mantap. Oke, pantengin terus di channel Betawi Fishing. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum.